pusot serek ko nga nagsermanan, isumeten tisipod na nga daytoy puso di makatalnan. Idi aldaw ti Martesen ay lumagip laeng, tiyayat ko nga si Pepenpen no adda ka panyet laeng. Idi aldaw ti Miyerkules diak makaturog, uray lang basi tasikalaeng inak malaglagip adi mapukaw dito'y isip. Idi malenti Huwebes piman nerde pakon iti sarsardam, gas ko lang nagpungpunganan day talo pumamaking kanawan. Idi aldaw ti Biernesen ay lumagip laeng, tanipan nanganjak pa'y sangwenen ni uminom ay kasta payen. Idi aldaw ti Sabado nadanunan panag-awit kon, isumeten panangarit na ading kong akas managloryaan to'y barupong ko. Idi agsapat Domingo piman na panakon nakimisan, kikitayin katlanlan sangan ngem awan kamet ngenak maimatangan. Idi awan nga mauray kon nagtaros akon jay simbahan, ikitan kat babaetan ngem awan kamet ngenak masirmatan.